Nangeke ngithi ngiyolala athi awukwazi ukulala ugqokile la ikhazi nalo esigqokile silanqomo athi ngoba ngibambile ngibheke phezulu ekulweni kwami bagcine bekhonela ukungibhekisa phansi emva kwesikhashana omunye athatha ummese uphethe ummese uyibe uyamphika njengommese uyamphika uthi yeka lento yenzayo so nginemazi hayi ngawudede lapho mzi ngalesi sikhathi weza wagibela phezulu kwami wenza waphuma ngezwe ukugibela wesi-2 after lo wesi-2 angikhumbuli kwenzakalani mina manje nginenkinga inkinga yami ukuthi nginomobo kakhulu mekufanele ngiye etoilet ngo November ngeyi-2 decide ukuthi namhlanje ngiyahamba and mengihamba namhlanje angisaphinde ngibuyela ekhaya ngihamba ngeyi-2 zikaNovember and then after yahlangana nabangani bami laba abakudala kade ngihlala nabo kudala sabonana e-workshop ngihlangana nabo bathi ya sihamba Angelos enye club uyayidumile thina ngalesa sikhathi sihamba Angelos sanala ubusuku bethu sapheda lapha Angelos sawangathi ekuseni sosebenza planning indaba ukuthi nawo kwenzakalile obani bahamba basahlali lana also uphethe washona uphethe ushona kanjani no kwafika abantu nje abawu-3 abafana kwamathi kuyadlaladlalwa ngiye abafana bambhaza uphethe bambulala same time okay hey isono shem uphethe ngoba umuntu nje engimaziyo so okay and then sihambe-ke manje-ke sesisuka e-Angelos siyahamba siya la esasibaya khona ekhoneni nase-Brayville mesifika izinto zishintshile na because ngaleso sikhathi 2011 kwakuhlala iy'tabane zodwa laphayana manje sekuyi-mix khona abafana aba-straight khona amantombazana straight bese kuba khona thina ingimangazi nje but kodwa futhi hayi and then kunabantu manje abake bafike mangabe ugqoke iwash ngiyakhumbula abantu bengathola iwash angazange ngithathe kuyawash ngithole iwash kwafika omunye umfana wathi hawu lihle iwash lakho awuthi ngilibone amnikeze uyanibona after athi gcwala ngithi gcwala and then athi awusalitholi leli wash then sekuyelami hawu kanjalo nje I'm like okay sekukuningi-ke manje okwenzakalayo la uphethe ngekho and siyasho ukuhlukumezeka nje ngey'ndlela ey'phansi okay during that time manje senginabafana abawu-2 akinto sesihlala sibaningi manje sekuqhubene so ngoba kuqhubene kunabafana abawu-2 asebeya abangani bami abakhulu mangabe nge-toilet bahamba nami mangabe kuyodliwa bahamba nami la ngilalwa khona bahamba nami so sekuba abangani ungazi ukuthi best friend ngihamba nabangani laba and one day mesihleli and mina nomamjaha sihleli kaMamanyamba unabanye abantu from ekhoneni mekuhamba isikhathi sihleli kanjalo mengibheke ekhoneni khona umuntu ofikile ekhoneni and angikhumbuli ukuthi ngike ngambona before into engixaka ngalo muntu ukuthi bungathi bonke abantu bahleli phansi and then yena uhleli phezu kwe-danger box so kuyangixaka nje ukuthi manje ubanike lona ngoba phela khona abantu abahlala ekhoneni normally khona abantu i-danger box indawo ukuhleleka kuyo ngathi sesitulweni so wonke umuntu uyayilwela leya ndawo leyana and then khona umuntu engingakaze ngimbone because ngiyambona ubuso bakhe from afar ngiyathi ukuthi angaze ngimbone Rihanna but uyena ohleli kwi-danger box I'm like okay ubani-ke Rihanna manje anyway khohlwe
siqhubeke noMamJafa siphaphe eseqoqa noMamJafa athi uyamazi usomnyama ngithukeke ukuthi why uMamJafa engibiza ngosomnyama ngoba iy'tori zikasomnyama ngiyazazi, and from ukwazi iy'tori zikasomnyama kuthiwa uhlala kuleli side, just angaze ngimbone uhlala kuleli side. Angibuza uyamazi ngoba uyangibona ubuso bami ukuthi buyaqhwaya manje, but okay. Uyamazi ngithi no, ngiyamazi kodwa angikaze ngimbone, just ngazi igama lakhe. Athi uyambona nomuntu ohleli lapha ekhoneni lo ohleli kwi-Danger Box? Ngithi ya. Athi uyena usomnyama loyo. Athi ya, uyena. Okay. Manje ngiyabona ukuthi ya kunzima-ke ngoba ngiya-understand ukuthi ngoba kushuthi la ekhoneni imini umuntu omusha la ekhoneni kushuthi uzofuna mina. Ngibuze uMamJafa ngenze njani mebe nje? Athi ucabanga no noma ukubaleka. Athi bangabe ufuna ukubaleka uye ekhaya, ngoba ngabe uzothi uyabaleka ula eThekwini akusikukusiza. Lo muntu unezandla ney'nyawo ney'ndlebe nayo yonke into everywhere in Durban, awukho la uzobe ukhona eThekwini la ngizakuthole khona. Manje-ke sekuzwakala ngathi manje sengithusene kakhulu ukuthi kanti lo muntu ubani okhona yonke indawo. Okay, ngithi noma but angisukume anyway, angikwazi ukuya ekhaya but angisukume ngibaleke, angazi ngizoyaphi. Ngisukume ngithi angifuni ukugijima, noma ngigijima mhlambe kuzoba nokuthi mhlambe ngigijimiseni emlandini or what. Guys, mangabe usengxakini nje ingqondo yakhe vele icabanga izinto ey'ningi. Sometimes kube ngathi uyagagamela, sometimes kube ngathi icabanga kancane, ngathi slow kakhulu. So ngisukume-ke ngihamba kahle nje. Mengihamba bayaneneza ngapha hey. Okay, igama lami akusikuye. Now banangigijimisa bangithole bangibuza ukuthi kungani ungasabeli, hamba. Hamba bangibize manje ngegama lami. Manje akusekho ukudabula, so impela kufunwa ngihambe ngibuyele emuva. Mengibuyele emuva mangabe ngisondela sengiseduzane manje sengibona, because ngalesa sikhathi bengimbonela kude, ngiyabona ukuthi umuntu enginamazi fine. Manje sengimolele eduzane ukuthi hawu ubaba thizeni lona, and ngiyakhumbula ukuthi kuthiwe usomnyama. Iy'tori engizaziyo ngosomnyama nalo muntu engimbonayo akuhlangani, but anyway ngimbingene sawubona baba. Athi ya unjani? Ngithi hayi ngiyaphila. Okay, ngiyaphila. Ubani igama lakho? Ngimtshele. Owakuphi? Ngimtshele. Athi okay, hawu manje ekhaya uhambeleni? Ngimtshele isitori esibhedayo. Athi okay, awufuna ukubuyela ekhaya? Ngithi nangomuntu engiweza, because njengamanje ngitshela mina ukuthi uzele mina ukuthi uzomthatha angise emahlathini kuphi ayongenza izinto ezibhendayo, but manje ungibuza ukuthi angifuni ukuya ekhaya. So I think right, ngiyafuna ukuya ekhaya. Athi okay, mina ngingakusiza ukuthi uye ekhaya, but nami anginayo imali eyanele ukuthi uye ekhaya. So into esingayenza ukuthi ngikunikeze imali uqale ibhizinisi, udayise ogwayi, udayise amaswidi, kuleyo mali leyo uzoyithatha uhambe ekhaya. I think that sounds like an idea. Cool. Athi but onendaba engihluphayo ukuthi uyabonakala ukuthi usamncane, awakabhemi futhi. So emgaqweni ku-dangerous, angithandi ukuthi uhlale la, mina ngihlala endlini. Kunganjani ukuthi sihambe uyohlala nami la engihlala khona endlini, because la emgaqweni ku-dangerous for you. Hey, lento akayikhuluma iqiniso, ngoba sengibonile nawe ukuthi emgaqweni akusafani. 2012 akusafani no 2011, kuningi okushintshile. But
usomnyama game lo sikhuluma naye ofuna ngiyohlala naye endlini ngiyazazi igaba zakhe. But also noma ngithi yebo noma ngithi cha, lo muntu ngobe la uzele mina so akomsizi ngithi okay akunankinga sinayo ukuya nawe hlala khona. Athi okay, so izozami zokulanda nabo 7 emsebenzini wayesebenzela eDurban Station security bouncer lapho. Nithi okay, athi cool, ahambe. Mangabe hamba kuthi vuthu abafana abathathu bahambe naye. How? Okay, understand shuthi ama-bodyguard akhe lo muntu lona akayindawo ehamba yedwa, la ahamba khona hamba nabafana abathathu, la ahamba khona hamba nabafana, or maybe even more than abathathu. Okay, bahambe qeda ukuhamba manje ngiyabuza kubantu guys nenze njani mekunje. Athi omunye yazini so kune language edabaneke eThekwini bayibiza isinqomo. So nami nasengifundile kancane. Athi akaphumela ubho ukuthi akayithandi intombazane. So wena funa kube ezintombazane as you can be. Thola iwigi, thola ingubo, thola ama-crocs ne-makeup mangabe kuyenzeka vele intombazane mayiqhamukayo vele intombazane thizeni. Ngithi okay, that sounds like a great idea, but imali ngizoyithatha apha anginamali. Okay, so ukusho ukuthi lelo cembo lelo asikhohlwe. Athi omunye uyazi into ongayenza yini ukuthi musaba usalala endaweni eyodwa. Ngithi njengamanje uyazi ukuthi ulala la ekhoneni, musaba usala like na ekhoneni. Namhlanje lala laphaya, kusasa ulale laphaya, kusasa ulale lapha. Ukuthi mangabe abantu bakhe bemtshela ukuthi manje sowulala kuphi, angazi kahle ukuthi ulalaphi ngoba namhlanje ulele la, kusasa ulele lapha, kuseyosulele lapha. It would be difficult for him ukuthi akuthole. Oh, I think leyo into ebili. Okay, cool. So imini yonke ke manje senginalo ukuthi okay, into engizoyenza ngiyisalele endaweni eyodwa ngizalala. Ngoba ngibhizi ngenza lama consultations nje, abangani bami laba bala eduze kwami bayahamba nami nje, abangani mos sihamba nabo yonke indawo. Okay, bese kuba into yokuthi ngizohamba ngihela la ku Grey Street noBaso, omunye umngani wethu ugaba la ku Mabaso waseMnambithi. Ngizolala noBaso ku Grey Street. Okay, sihambe ngempela siku Grey Street sila noBaso. Abangani bakhona futhi abangikhangile, omunye ngapha omunye. Sifike sidlale sihlale manje sesilungile ukuthi sizolala but asikakalali ke sa nje. Okay, mesahleli omunye athi uyafuna ngempela ukubaleka. Ngithi ya. Athi asihambisela amazwi. Ngithi kuphi kaMbazi? Athi no, enye indawo nje ngekakuthohle mawulapho. Okay, athi lona he uyazi ukuthi kuphi kaMbazi? Ngikhaya nazi. Athi kaMbazi ila kuhlala khona usomnyama. Manje ngizasukela lona ukuthi manje yini inkinga yakho wena, because I spent the whole day ngihamba nawe ngenza ama consultations, abantu bengicebisa and abantu bebengibalekisa. Wena fanele ngabe umngani nami but still ungidriver kulo muntu lona, kwenzakalani? Mengisabhorekile akhulume nalo ngapha. Mina ngizama ukuthi asabe ngiseka kaMnyama ndawo. Ngithi ngikuphi manje lapha? Athi kaMnyama ndawo elinye ikhonji nje kumnyama, so mangabe ulapho ngeke vena kubone because kumnyama. Noma ungena nawe into uzobe sowazi ukuthi maybe ngidlula abantu abawu3 abawu4 and then imina lana la shutho wesi5. So yena ngoba akazi ngeke azi ukuthi wena ngiphi, so kungcono uye kaMnyama ndawo. Athi lona uyazi kaMnyama ndawo yokuphi? Athi ikhona kuhlala khona somnyama. How? Manje abangani babili
or bazama ukuba funny or kwenzakalani understand. Mengabe ngisacasuke kanjalo ngibona abantu baqolozele ngaphesheya komgaqo. Usakuthi maybe kuyaliwa ngaphesheya komgaqo kwenzakalani, so khona into eyenzakalayo kodwa ngaphesheya komgaqo. Hayi nami ngiphoza amehla ngaphesheya komgaqo. Ngithi nami somnyama nabafana abawu-3 bayeza. Hawi phamthole kanjani? Like the very same night, the first night nje ngithi ngiyabaleka nabo bangithola kanjani. But ngoba beza into engiyinotisayo ukuthi baphethe izinto ezingathi ziyinduku. Lezi ndaba ziphethe bazishaya nabo ngazo esandleni, bashaya ngazo esandleni. So ngokwazi kwami ke umuntu bangabe nixabene nje meqhamuka esebhambatha induku, uyazi ukuthi uze kuwe uzokuqhumisa nenye impaba. Ngithi uyazi angifuni ukuthi kube nedrama lana, so angiye kubo ngijime ngiye kubo. Mengiya ngithi okay senizile, bathi ya okay bathi asambe okay, ithi ngiyolanda impahla zabo ngihambe ngiphatha impahla. Mengithi ngiphatha imbuko zokulala, bathi hayi shiya imbuko zokulala uzoti. Very understand ukuthi bathe kusendlini la esiyakhona, so really azikho isidingo zokuphatha iy'ngubo ezinemkhonto. Sihambe. Mengabe sihamba abangani bami nabo bathe futhi bahamba. Ngithi hayi imnandi-ke mosle, okusho ukuthi laba bazolinda mina ukuthi ngilwe. Mengilwa bese bayafika bazongisiza. So njengamanje nje ngiyacanga ukuthi okay ngilwa nini, ngicala nini ukuba phela nawo abangani bami. But ekubeni babangani bami futhi lawo bantu abangapha bawu-3 baphethe induku plus lo wesi-4. So thina sibawu-3 and sibancanyana because lo omunye omncane kakhulu, I think ngalezi yayinkathi bayingaba nabo 11 12, mina ngaleso sikhathi ngangina-16, and then lo omunye naye bengaba no-16 17 or 15 usondelene nami. And then laba badala nje, abantu abadala bangaba nabo 20 something abafana, and then lo baba nomdala vele. So into iqala kanjani ningane khona abantu abadala nabantu abadala baphethe into. So ngihamba ngibe ngiyacanga ukuthi okay ngiqala ngigolosa sijike. Mesijika singena ehonjini nje ipassage eliminyamanyama. Okay sihambe mesihamba angene yena phakathi. Mengena phakathi silandeleke size sifike because yena behamba phambili kwethu, thina sihambeni size sifike la ngene khona. Mengithi ngiyabheka la ngene khona, hayibo lana kugcwele udoti, kunendodla nje zodoti eziyinqenqema nje. Uyabona ukuthi la ekhaya futhi ngathi akusahlali umuntu, ibhilidi nje elidala, akusenamnyango, akunamawindi, kudala nje. Siyabona la mengingangena la angisaphumi, so angivele ngingafuni ukungena la. Hayi ngaleke manje umngene angingenanga, bathi ngena yenza kube lula nje ungena. Ngikho manje baqaleke bafuna ukuqaqula. Befuna ukungqula, omunye ubambe isandla, omunye ubambe isandla, omunye ubambe inyawo. Bajoyina abangani. Nawe ngithi ngithemba ukuthi bazongisiza, bajoyina nawo bangiqaqula. So ngibanjiwe inyawo, isandla, omunye ubambe ikhanda. Bangiqaqula bangingenisa la kulendlu. Ngidlileke and then kuney'tebhisi ezinyukayo ngiyabona ibhini ney'tebhisi ezinyukayo. Menginey'tebhisi ezinyukayo bangithi qithi ekuqaleni kwey'tebhisi ngeke bangiqaqule phela ukukhuphuka. Bese bayangidonsa-ke sifike phezulu, ngapha kune-room omnyango khona free sendele khona. Mesingena kule room ubaba lo u7 uhleli lapha khona. Okay, kunesitulo lapha, abathi hlala esitulweni, ngifike ngihlala esitulweni. Emva kwesikhashana qhamuke
aba manje baphethe ibhodwe nama-blade bayaphaka, angazi ukuthi bayapheke kuphi, bayaphaka. Sikuphakele ngiphakele nge-right talking, baphake baqede badle. After bandlale, nebendlala angibuze lona ukuthi ayangibuza athi kimi, wena uzolala nami? But angakabi ready kulala manje, akafuna ukulala. Athi okay, hayi kulalwe ke. And then after some time bathi no man, uyasiphazamisa manje, sesifuna ukucisha ilento njalo, bakunamakhandlela, sesifuna ukucisha. So sacela ukuthi ulale, because asikwazi ukuthi thina silele khona umuntu ongalele. Mengiya ngobothi nabawuthunga leso sikhathi, mhlawumbe bazongisiza. Mamini ngithi ngiyolala, athi awukwazi ukulala ugqokile, like us that is dropping silamon. So then ukhumule lesito, phela ngithi umuntu ukhumule messing ngoba ngilele ngiyacabanga ukuthi yebo sengizwile ngalomuntu ukuthi umuntu onjani, what and vele izinto zakhona angizithathele ekhanda ngenxa ukuthi ingane ngwane. But naku ke sengiyambonile ngempela ukuthi umuntu ophilayo lo akusiyi character nje ingane ngwane. But again akabonakale lo muntu ononya njengey'tori zakhe. And then kimi uthe ufuna ukungisiza, umsiza ngendawo yokuhlala kuqala, and then after that uzongisiza ngokwenza ibhizinisi. Ubukeke umuntu right, but omunye umqondo awufuna ukuphuma ukuthi-ke but usomnyama, wena mawazi igama lithi somnyama ulaze kanjani. So manje ngami ukuthi-ke lana ngizodlwengulwa or iy'tori vele zi-wrong, sizolala nje kuze kusekuseni. So manje ingqondo yami seyilibe imbuza ukuthi-ke if ngempela ngizodlwengula lana kuzokwenzakalani, qala kanjani, qala nini? Nginaleyo ngqondo nje, ingqondo yami ibhizi yacabanga. Okay, nengisacabanga kanjalo, laba abawu-2 abangani bami sengiyabazi phela, amazwi abo ngiyawazi ukwesho ukuthi okay ubani manje lo, ubani bayaxabana. Omunye uthi imiqala, omunye uthi hayi imiqala, omunye uthi imiqala, omunye uthi hayi imiqala. So ingxabano nje ile, yabona umsangano nje imiqala. So awazi kahle ukuthi ingxabano yabo yini, ngoba nomunye uthi imiqala nomunye uthi imiqala, awazi ukuthi imiqala ini. Kube into nje ukuthi okay ngiyeza ukuthi bathini, but ngithathele ekhanda because abananto abayikhulumayo. Okay, athi usomnyama nina nisibandela umsindo yini inkinga yini? Athi omunye anithi mina bese ngiseduzana ukuthi ngimlethe na, so anithi emva kwakho yini? Athi anithula umsindo mina lalana, athula umsindo bala. Ihlale nje ngqondweni ukuthi-ke mina bese ngiseduzana ukumletha lana, so yini kuqala. That ngithi maybe ngicabanga kakhulu, angiyeke. Okay, silale. Masalele aqale manje ambambeke. Yeah, ngoba angithi ngilele ngibhekile noma ngomthatha isandla ngisike eceleni. I think ngaleso sikhathi ngitshela ukuthi angazi ucama ukuganga thizeni, and akafuni ukuthi laba abanye abantu bezwe or babone. So ngisho ukuthi vele mangabe ngithatha isandla ngisichilisa, uzobona ukuthi hayi no, akwenzeki bese ayayeka. Okay, aphinda asithathe futhi isandla angibambe, ngiphinde ngisichinize futhi. Asithathe futhi okwesithathu angibambe, ngisichine. Athi-ke emasotsha iyana lenja. Hawu, engaligunyanga nje nokusho ngimbo abafana ngiphezu kwami bayangibamba. And then
kwaba sengathi bebelindele ukuthi uzosho something, or ingoba uyiboss yabo vele basuke nje bahlale be ready for anything. Manje ngoba ngibambile ngibheke phezulu, bazama ukumjikisa, nami ngiyalwa. Ekulweni kwami bagcine bekhonela ukungibhekisa phansi, bangibhekise phansi, but still ngiyindwe ngishunduza. Emva kwesikhashana omunye athatha ummese, uphethe ummese, ulibe uyangiphika njengommese, uyangiphika uthi yeka lento yenzayo sokulimaza, yeka lento yenzayo sokulimaza. Ubuye engqondweni yami ukuthi kuthiwa la uyaphuma uphila or uphuma ufile. Njengamanje ngifuna ukuphuma ngiphila or ngifuna ukuphuma ngifile. Ngawudedela ngalesi sikhathi. Ngudedela umzimba, weza wagibela phezu kwami, wenza waphuma, ngiyezwa kugibela owesi-2. After lo wesi-2 angikhumbuli kwenzakalani. Ngiyakhumbula ukuthi kushuthi nazumeka, ngoba into engiyikhumbulayo after lokho ngazibona sengivuka ekuseni, I think ngabo 7:30, 8 somewhere there. Ngavuka ekuseni. Mengivuka ekuseni bangibuza ukuthi ufuna ukuqhubeka uhlale la or ufuna ukuhamba, ne? Afuna bathi okay, awesome. Bayisam. Ngiyabangani bami la bahlale khoneni. Mengifika lapho uzubona ukuthi ke akusike surprise ukuthi ke nami, it was not a surprise kimi mangabe fika, because angithi idolo sengizwele ukuthi ke mangabe umusha uyafika kuthatha and stuff like that. Noma ngibuyile emuva futhi ayikho nomuntu ongibuzayo ukuthi alright, kwenzakaleni, wathi ayikho nofuna ukwazi nje. Ngithina but okay, ngafika ngahlala kwaba qhubeka impilo ke kanjani.